Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KA alias Jiman. Dan hari ini saya akan terangkan kenapa saya promote Tone Wow Lindung 2.0. Ada dua sebab kenapa saya promote. Pertamanya ialah pada 2015 saya pernah cuba promote, masa tu namanya Tone Excel. Okay. Saya hanya cuba selama 3 minggu dan saya sempat ajak 8 orang untuk sertai Tone Excel di bawah saya. Dari 8 orang itu, saya mula dapat pendapatan bulanan selama lebih 6 tahun. Kalau dikirakan lebih daripada RM10,000 yang saya dapat daripada Tone Excel. Jadi kalau kita congak RM10,000 tu lebih daripada kos yang saya bayar untuk data plan saya dari 2015 sehinggalah 2025. Macam saya pakai phone saya percuma untuk 10 tahun. Best kan? Itu sebab pertama. Sebab kedua, kalau kita lihat package asas Tone Wow dah cukup mantap dah. Bayar RM30 dapat 70GB. Bayar RM60 dapat 225GB. Tapi bukan itu saja. Selain daripada dapat data dan voice call, kita juga dapat perlindungan kemalangan sehingga RM50,000. Kita juga dapat perlindungan hayat RM4,000. Telco lain tak bagi. Hanya Tone Wow saja yang bagi. Dan kalau kita dah seronok pakai Tone Wow, kita ajak kawan kita. Dapat insentif antara RM9 hingga RM50. Telco lain tak bagi. Dan apabila kita dah ajak kawan-kawan kita masuk, kalau kawan yang kita ajak beli data plan setiap bulan, kita dapat komisen. Kawan punya kawan beli data plan pun kita dapat komisen. Aras 2. Kawan punya kawan beli data plan, aras 3, kita pun dapat komisen. Best ke? Tak best. Jadi telco lain tak bagi apa yang Tone Wow bagi. Jadi kenapa kita nak habis belanja hangus setiap bulan kalau kita boleh untung dengan Tone Wow? Fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.